Marija Lina Veka je italijanski novinar, pisac, aktivista i humanista. Neumorno istražujući zločine počinjene u ime civilizacije Zapada od Somalije do Kube, stigla je i do Kosova i Metohije kako bi svetu objavila istinu o stradanju srpskog naroda. Stekla je doktorsko zvanje iz savremene književnosti na čuvenom univerzitetu Sapienza u Rimu. Završila je specijalizaciju iz latinske paleografije, arhivistike i diplomatije na Svetom arhivu u Vatikanu. Predsjednica je nevladinog udruženja Ponovo rađanje ONLUS, italijansko-srpskog prijateljstva, koji pomaže srpsko življe u enklavama na Kosmetu. Objavila je nekoliko knjiga, od kojih izdvajamo Kosovo i Metohija, nemoguć povratak, izdavač Filip Višnjić, Izgubljeno Kosovo, izdavač Edizioni Culturali i Vučje srce, izdavač Hrišćanska misao. U poslednjoj razotkriva, pored ostalog, trgovinu organima ubijenih Srba, što je uveliko u saglasju sa specijalnim izveštačem Saveta Evrope Dikom Martijem.